kenshi nakunze kuvuga ntiyimana itaza kubaho nta kabuza igihe cyari kuba ari cyo mana yacu, kubera ko igihe gifite ibisubizo umuntu adashobora gusobanukirwa. Aya magambo yumvikana nk'ay'umufilozofe n'aya guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bwana Manzi Willy, ubwo yavugaga uburyo bitangaje kuba leta ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23 bashoboye kugera ku bwumvikane bwo guhagarika imirwano no gushaka amahoro y'igihugu cyabo. Mu buryo butunguranye kandi butangaje, yagize ati uyu munsi turabatanga buhamya bukuri kudasanzwe. Kinshasa yicaye ku meza hamwe n'urugaga rwacu. Uyu mwanya ntabwo ari ikimenyetso gusa, ahubwo ni igice cyari cyarabuze kuva kera, niko yavuze. Mu gihe twese twandikaga inkuru z'uko intambara igiye gukaza umurego kurusha uko byigeze kumera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi ni ibyatangajwe mu itangazo rihuriweho n'impande zombi ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka kuri itariki ya 23 y'ukwezi kwa kane. Nyuma leta ya Kongo nayo yasohoye iryo tangazo ryemeza ko bahagaritse imirwano kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigende neza. Intambara igiye kurangira muri Kongo, reka tubivugeho. Jye nawe nta bushobozi dufite bwo kureba hazaza. Karindwi makumyabiri AFC M23 ryagiraga riti mu rwego rwo gushimangira ubwumvikane no kwiyemeza gushaka umuti w'amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza AFC M23 zagiranye ibiganiro by'amahoro byabereye muri leta ya Qatar. Nyuma y'ibiganiro byabaye mu buryo bw'ubwumvikane no mu mucyo, impande zombi arizo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 zumvikanye gukorera hamwe mu rwego rwo kugera ku masezerano y'agahenge azatuma habaho ihagarikwa ry'imirwano mu buryo bunoze. Mu bwumvikane busesuye, impande zombi zagaragaje ko ziyemeje guhagarika ibikorwa byose by'ubushyamirane, kwamagana bivuye inyuma imvugo z'urwango no gutera ubwoba, ndetse impande zombi zisabye abaturage bose b'ingeri zose kubaha aya masezerano. Impande zombi zemeranije ko kubahiriza aya masezerano bizafungura inzira y'ibiganiro byubaka bigamije gusubiza amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Ibyo biganiro bizibanda ku mpamvu shingiro z'aya makimbirane ndetse n'uburyo bwo kuyahagarika burundu mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 biyemeje kubahiriza ibyo bumvikanyeho guhera ku kanya mu gihe cyose ibiganiro bizamara ndetse no kugeza birangiye. Impande zombi zasabye abaturage ba Kongo, abayobozi b'amadini n'itangazamakuru gushyigikira no gukwirakwiza ubu butumwa bw'icyizere n'amahoro. Intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza AFC M23 bashimiye byimazeyo leta ya Qatar ku bushake bwayo budasubirwaho n'umuhati igira mu korohereza ibi biganiro by'amahoro bigamije guteza imbere ibiganiro no kwimakaza ubwumvikane. Ibi nibyo bikubiye muri iri tangazo ryabanje gusorwa na AFC M23, ariko nyuma yaho leta ya Kongo nayo yahise risohora. Ni itangazo rihuriweho ryasomwe kuri televiziyo ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko rimeze neza nta gihindutsemo. Hashingiwe ku makuru aturuka muri Qatar, buri ruhande ni ukuvuga AFC M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwasabwe gusohorera itangazo ry'ubufatanye rigasohorwa nk'uko rimeze hadashyizwemo impinduka n'imwe, usibye gusa kuba buri ruhande rwashyiraho ikirango cyarwo. Ibi bigamije ko ubutumwa bugera ku baturage b'impande zombi mu buryo bwemewe kandi buhuriweho bwubahiriza umwimerere w'amasezerano y'ibiganiro by'amahoro. Hirindwaga kandi ko hakoreshwa amagambo nk'umutwe w'iterabwoba wa M23 n'andi menshi byemezwa ko yagiye ahembera urwango yagiye akoreshwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo ryanasohowe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rubuga rwabyo rwa X. Nyuma yo gusohoka kw'iri tangazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahise yandika ku rubuga rwa X ati iri tangazo rihuriweho hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 ryagezweho ku bufasha bwa leta ya Qatar ni intambwe ikomeye kandi ishobora no kuba ingenzi cyane mu rugendo rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane niba ibi byiyemejwe bizashyirwa mu bikorwa mu bwizerane n'ubunyangamugayo. Yavuze ko uyu murongo mushya w'amahoro muri aka karere ngo nahuye n'izindi ngamba zirimo gushyirwa mu bikorwa muri uku kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024
zirimo iz'u Rwanda rurimo kugiramo uruhare mu buryo bwuzuye. Izi gahunda zose zigamije kugarura ituze n'ubwumvikane muri aka karere gahora gafite umwiryane, kandi ziratanga icyizere cy'uko zishobora gutanga umusaruro urambye mu gihe zishyigikiwe n'ibikorwa bifatika, niko yanditse. Ibi by'ubwumvikane bibaye hashize amasaha atari menshi ihuriro AFC M23 rivuze ko ryatengushwe cyane nyuma y'aho hafunguwe abatari ku rutonde rwabo ryasabye ko bafungurwa. Amakuru yavuga ko ibiganiro biziguye by'ihuriro AFC M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaberaga muri Qatar ngo byahagaze ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka bitewe no kudahuza kw'impande zombi. Byavugwa ko imbarutso yo guhagarara kw'ibyo biganiro yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunguye abantu batanu batari ku rutonde rwabo AFC M23 yasabaga ko bafungurwa mu rwego rwo kugaragaza ko ubutegetsi bw'iki gihugu bushaka kumvikana. Abo muri AFC M23 bavuga ko abo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunguye ari abakekwagaho gukorana na murumuna wa Corneille Nangaa uyobora iri huriro witwa Christophe Baseyan Nanga. Baseyan yabaye guverineri w'intara ya Ouele. Gufungurwa kw'abantu 700 bari ku rutonde AFC M23 yashyikirije Qatar kwari gushingiye ku kuba iri huriro ryarakuye abarwanyi baryo mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice bihana imbibi nayo. Nubwo iyi mpamvu ariyo yamenyekanye mbere, byageze ku itariki ya 22 y'uku kwezi leta ya Kongo na AFC M23 batarumvikana ku magambo akwiye kwandikwa muri raporo y'ibiganiro bimaze iminsi bibera muri Qatar. Leta ya Kongo yifuzaga ko muri iyo raporo hakwandikwa ko impande zombi zumvikanye ku ngingo runaka nyuma y'inama yahurije i Doha Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu. AFC M23 yo yabonye ko kongera amazina y'abakuru b'ibihugu muri iyi raporo ngo byari kugaragaza ko iri huriro rifite aho rihuriye n'amakimbirane amaze igihe kirekire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro ryagaragaje ko ikibazo cyaryo ntaho gihuriye n'u Rwanda, risobanura ko rifite ibyifuzo byaryo kuri leta ya Kongo, cyane ko rigizwe n'abanyekongo. Leta ya Kongo kandi yasabaga ko muri iyo raporo hakwandikwa ko yo na AFC M23 bisaba imitwe yitwaje intwaro yose kurambika intwaro hasi, ariko nabyo iri huriro ryarabyanze rikagaragaza ko haba harimo kujijisha. AFC M23 yagaragaje ko n'ubusanzwe ingabo za Kongo ngo zikorana n'imitwe yitwaje intwaro yose yibumbiye mu ihuriro ryitwa Wazalendo, bityo ko bishobora kwitwa ko iyi Wazalendo yasenyutse ariko igikorera muri leta. Ubwo AFC M23 yatangazaga ko igiye gukura abarwanyi mu mujyi wa Walikale, yasabye abatuye uyu mujyi kwishyira kuri gahunda kugira ngo birinde umutekano. Yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ko nirigabaho ibitero izawisubiza. Ingabo za Kongo n'imitwe ya Wazalendo batangiye kugenzura umujyi wa Walikale n'ibindi bice bihana imbibi nawo ubwo AFC M23 yawuvagamo, maze bigamba ko batsinze urugamba bakirukana umwanzi. Kuva ku gicamunsi cyo ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kane, imirwano yarubuye mu gace ka Kibati gaherereye muri teritwari ya Walikale ku muhanda ugana mu bindi bice biri mu mujyi wa Walikale, niko ikinyamakuru igihe.com cyanditse. Umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri zone ya gatatu, Major Nestor Mavundisa, yavuze ko abasirikare babo ngo barimo gukomeza ibirindiro mu rwego rwo gukumira AFC M23 mu gihe yagerageza kwisubiza ibice yavuyemo. Ati izi nzozi ntabwo zizaba impamo, ntabwo bizashoboka. Ati bakwiye kumenya ko twafashe ingamba zishoboka zose kugira ngo tuburizemo imigambi y'umwanzi. Ati ntabwo bazagera muri Walikale, Kisangani yewe na Kinshasa. Hari ubwoba ko nyuma y'aho ibiganiro byaberaga muri Qatar bihagaze ngo imirwano yashoboraga gufata indi ntera, ndetse byatekerezwaga ko intambara ikomeye igiye kongera kubura. Ubu rero impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro by'amahoro bishobore kugenda neza. Igisigaye ni ukumenya niba bizubahirizwa. Kugeza ubu kandi nta uzi ikintu cyabaye ngo nyuma y'uko ku itariki ya 22 ibi biganiro bizemo kutumvikana, ariko mu masaha make ibintu bihinduke impande zombi zishobore kumvikana. Ubu ikibazo cya politike gikomeye kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishingiye kuri Perezida Joseph Kabila. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, yabwiye Radio Okapi ko Perezida Kabila yaba ari Goma cyangwa se atariyo, yaba yarahasuye cyangwa se atarahasuye, icyo leta ya Kongo izi neza nuko ari kumwe na AFC M23. Bwana Muyaya yakanya amakuru y'uko leta ya Kongo yaba yaratangiye ibikorwa byo kubangamira inyungu za Kabila
nyuma y'uko byatangajwe ko uyu wahoze ari umukuru w'igihugu ari i Goma cyangwa se ko yaba yarasuye Goma akongera agasohoka. Yavuze ko ibi bikorwa ngo byari byaratangiye na mbere hose kuva hamenyekana amakuru y'uko akorana na AFC M23. Mu bikorwa byakozwe harimo guhagarika ishyaka rye rya PPRD ngo ntiryongere kwemererwa gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri urwo rwego, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacquemain Shabani yasabye ba guverineri b'intara zose uko ari 26 gukumira ibikorwa by'ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila. Abo hafi ya Kabila bavuze ko uyu wahoze ari umukuru w'igihugu yageze mu mujyi wa Goma ku gicamunsi cy'itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka ngo kugira ngo yitabire ibiganiro bigamije gufasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro n'umutekano. Minisitiri Shabani yasobanuye ko uruzinduko rwa Kabila i Goma ngo rwashimangiye ibimenyetso bigaragaza ko afite uruhare mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ingamba PPRD yafatiwe ziyongera ku ifatirwa ry'imitungo yose ya Kabila iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutumwa bwa Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba bumenyesha abantu bose ko uyu munyapolitike arimo gushakishwa kugira ngo akurikiranwe. Kuri iyo ngingo y'ifatwa ry'imitungo ye, umugore we Madame Olive Lembe Kabila yashinje abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurya inka z'umuryango we. Yavuze ko abasirikare ba Kongo bari mu rwuri rwa Lungu ruherereye mu ntara ya Okatanga kandi ngo nta ruhushya bafite rwo kujya mu mutungo w'umuryango wabo. Ngo uretse kwiba mudasobwa na telefoni z'abakorera muri urwo rwuri, Madame Lembe Kabila yavuze ko aba basirikare ngo batangiye kubaga inka zororerwa muri urwo rwuri kugira ngo bazirye kubera ko nta mafunguro bari bitwaje. Aba basirikare bibye mudasobwa na telefoni ngendanwa z'abakozi bo muri urwo rwuri. Ati baje nta mafunguro bitwaje, ubu ngubu barimo kubaga inka zacu kugira ngo bazirye. Leta ya Kongo yari imaze iminsi yohereza abasirikare bo ku rwego rw'ubutasi mu mitungo ya Kabila iri mu rugo rwe ruherereye mu gace kitwa Limete mu mujyi wa Kinshasa. Bakavuga ko barimo gushakisha ibikoresho bya gisirikari bishobora kuba bihahishe. Ibi byagiye byamaganwa n'umuryango wa Kabila uvuga ko urimo guhohoterwa kubera ibibazo bya politike. Usibye iki kibazo cy'ubwumvikane hagati